Menti kureba ngo umwana wo mwishiki atigire munonge nyuma uteireho no kuba umuhuku wo mojo ikataho imiringo etari yemwe nemwe nekigenderwa cyo kumwimutya iki kikatuga umwana wo mojo ateine kifaho cyaretera n'abazeira bamwe bari ziratuma mwana wo mojo umwana wo mojo amwe anomushije kureba ngo twagera ubuteka mu relations mu family mu makabitu hamwe n'umwana mugunjura umuringo murunje kwija basa kuba banyineka kubasa kurikaheka nyense banyuma y'enkiko z'obureberezi zitari zimwe na zimwe okushitama zikecumitiriza habizibu ebiri kutera abashaija birebi bakacwamu ngo mwaka ogu baguheyo akwimutya amani g'omushaija mu maka hamwe no mwihanga sino ndiyo bureberezi bwankoreka shitama yagera ngo aha reka tugire mu mwaka tuguteho twijuke kigambo ekikwatikira n'abashaija okutwakubasa kubarundana tukabahwera kuteekateeka n'okuganira bizibu ebikubateganisa ogurigirira hamureberezi wa Ankole Diocese umwana w'omwojo ashemereire kuteekateekwaho munonga ihanga ryaba ryo ryokuruga omu kiina ekiririmu obwahati eky'emihondano y'omu maka gavumenti nayo eyina okutaho omutima kureba obundi tubarondera emirimo mbwenu kutwakutaho omutima na gavumenti ekakwatanisa niitwe n'ekanisa tukaronda emihanda ei twakubasa kurabamu kureba ngu twakwata aha mukono abaana b'aboojo kikaba kirungi kituhwera n'omukuronda omubazi gw'ebizibu ebikuteganisa munonga aboojo okutongoza ihuriro egi kwatangira aha kanisa ya All Saints Church omu rurembo rwa Mbarara ahu RCC w'orurembo Lieutenant Colonel James Mwesigye yatimbira abashaija hamwe n'abaana b'aboojo abayemurikira omu rurembo nk'omuringo gumwe gw'okujanjaaza ihuriro egi ogurigirira Lieutenant Colonel James Mwesigye waba ari omugyenyi mukuru amarwa hamwe n'obushambani nibyo bikirizeyo kushiisha abashaija bebirebi aha nshonga z'abantu my lord wakora ikintu cyo kutangaza abashaija kufite urukubi amaka garemere ebintu kufiire kandi buri kwitwa abashaija atyo niko kwiga abashaija okwimuka bakaza kukora ahabo kuba obworo nibwo bureeteire omushaija yabura omugasho mu ihanga kabiri n'obworo obworo abanyarwanda nibagira ngu oyemereye uhagaze kandi bwe ni bishop yatigambira ki ngo otakora harya aba Sky TV agenshonga Martin Nebye Webale Martin Nebye n'amakuru